Dan za fudbal. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo Srbije će sa Moldavijom u Beogradu, a 3 dana kasnije sa Irskom u Dublinu. Naš gost je Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije. Dobro jutro, došli. Dobro jutro. I sad, ono što sam ja primetila je da se posle ovog uspeha Zvezde i Partizana opet sa žarom govori o fudbalu, čak i na ulici. Onako usput čujem da se svađaju između sebe Partizanovci i Zvezdaši. Jesam li u krivu? Ne, naprotiv, fudbal je ponovo u modi. Zahvaljujući velikom uspehu koji su ostvarili naši najpopularniji klubovi, podignuto je interesovanje i za reprezentativni fudbal i obrnuto. Naša reprezentacija već dugo vodi bitku za odlazak na svetsko prvenstvo u Rusiji. Prvi smo u grupi. Sutra nam dolazi ekipa Moldavije. Za nas je to trenutno najvažnija utakmica. Te unapred dobijene utakmice su uvek i najteže i zbog toga nam je potrebna podrška publike. Mi smo se potrudili da obezbedimo zaista popularne cene karata. Najjeftinija karta je 200 dinara, najskuplja 1000 dinara i da se i na taj način zahvalimo publici za pun stadion u junu protiv Velsa i za zaista sjajnu podršku koju naši igrači imaju. Moldavija zaista kažu, pošto se ja u fudbalu mnogo ne razumem, ali kažu da nije težak protivnik. Vi ste već rekli da su to one neke utakmice dobijene napred, mogu da budu i opasne. Kakva je atmosfera među igračima u Staroj Pazovi? Pa iskustvo nas uči da su takve utakmice do sada bile jako teške za nas. Međutim, motiva ne nedostaje. Moldavija jeste poslednje plasirana, jeste da nam dolazi u goste. Međutim, sa ta 3 boda bi se značajno približili prvom mestu u grupi, što je primarni cilj. I naravno ušli sa dobrim raspoloženjem u utakmicu koja nas očekuje u utorak u Dublinu protiv Irske, koja nam je direktan konkurent. Igrači su raspoloženi. Ono što je odlično i što hrabri sve nas jeste da odlično igraju u svojim klubovima, postižu golove i pružaju zapažene partije. Jedva čekaju da istrče na teren pred beogradskom i srpskom publikom i mislim da nas očekuje uzbudljiva utakmica. Dobro, kažu da i reprezentacija skreće pažnju na sebe pozitivno u posljednje vreme. Je li došlo vreme da se proslavi prolazak neko veliko takmičenje? Pa mi se nadamo i sve činimo u Fudbalskom savezu Srbije da obezbedimo maksimalnu logistiku i sve uslove. Ova utakmica će biti organizaciono pripremljena isto onako kao i utakmice kada je potpuno kao pun stadion Crvene zvezde protiv Velsa. Očekujemo da postignemo, kažem, pozitivan rezultat i posle dugog niza godina se plasiramo na jedno veliko takmičenje, a i da nastavimo niz koji postižu ne samo Crvena zvezda i Partizan, nego koristim priliku i da čestitam odbojkašima na ostvarenom velikom uspehu i plasmanu polufinala Evropskog prvenstva i da poželim danas košarkašima da i oni ostvare pobedu. Dobro, kad ste već kod košarkaša, koliko god mi kritikovali fudbalere, oni su se nekako u većem broju, pa skoro i uvek odazivali pozivu selektora. Jel postoji taj kult reprezentacije kada je fudbal u pitanju i koliko je važan taj osjećaj pripadnosti? Pa mislim da smo na dobrom putu da ga uspostavimo. I ja sad već mogu da konstatujem da u fudbalu zaista postoji kult reprezentacije i na njemu treba raditi, graditi i da je stvoren, odnosno da počinje da se stvara jedan dobar i pozitivan odnos između igrača i publike. Ja moram da pohvalim publiku i da kažem da kao retko kada do sada, da i kada smo imali negativan rezultat, publika nije okretala leđa, nego je bila uz srpske reprezentativce, što je sjajna stvar i što je dalo dodatni stimulans našim igračima da se bore do kraja, da nikad ništa nije izgubljeno i mi smo nekoliko utakmica preokrenuli u svoju korist. Šta nam to teoretski treba za plasman na Mondijal? To su neko 4 poena, koliko sam shvatila, je li to moguće? Pa nešto više. Nama predstoji još 4 utakmice, 2 igramo u Beogradu, a 2 na strani. U principu ne bi se ja sad bavio kalkulacijama, idemo iz utakmice u utakmicu na pobedu, na svaku utakmicu idemo na pobedu, ali negde 3 pobede ili 9 bodova je ono što nas trebalo bi da nas, naravno zavisi od ostalih rezultata, vodi u Rusiju.
I još jednom da ponovimo, znači Srbija će sutra od 18 sati igrati protiv Moldavije na stadionu Partizana u 7. kolu grupe D kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmicu u direktnom prenosu na prvom programu ćete gledati, ali i putem live streaminga na našem portalu. Gospodine Šurbatoviću, hvala. Hvala vama i koristim priliku da pozovem publiku. Do sada je prodato negde oko 10.000 karata, da u što većoj meri dođu na stadion i podrže naši igrače, jer su oni to zaslužili. Hvala vam još jednom.